Ay na, kamaudyanan na. Nakaturpos ka ni ti kolekyo. Angel anak ko. Nakaragragsakak. Naragsak matana nang. Ngamin, amok nga makalungaw tayo iti kinarigat ti biyag. Ay na, apalan daklakit ni dagiti padak at chismosa dito lugar tayo. Kada kami amin at chismosa, syaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbaliw kayo matananang niya. Han kayon nga mapmapan ije kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayong matanang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matanti garaw yo. Wun day talagayam. Pati panagbadbadok baliwak matan. Agbalinon disente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan makapasa ko na may? Una nang, ado ti bagsak ko. Ay na, nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela. Ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo, ti panagsinyor mo dita pagadalan. Tagbakbakit kan dita. Promise, nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanon, di mo latultuladan di kapsat mo. Nakaturpusan iti kolehyo. Linumbaan na kan. Ngamsi ka, adda ka paila iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngamsyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol, no sumaruno apa nagsasarat. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay me. Nanang, nakastra ka kon iti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya dyan nag-aplayak. Aya, wow! Nagmayatin anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Wen ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, may pangato pa iti sweldo. Ay na nagsayatan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panaki-enroll manan. Diyak agiskwelan, Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble Anya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan. Tapno makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan matan akayat ni nanang nga agiskwela kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradoblin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa iti panagsinyor na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laengen. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya. Itakan sa laring warmanan na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ngaminan ti makipulapul kadagiti chismosa at tao. Tawaklas dagita at tao. Ha? Never in my life. Ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa kan istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso ang masapul at tanangag matan ti gargaraw ko.
Sumurutak iti kinaprofesional dyan ako. Ako, di na kami kaya takaduan, maray. Exactly, Mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichischismisak pay lang. Kat profesyonalan dyan ako. Masapul nga iba inak dyan ako, Mare. Anya mat na dyan nga nakatugaw ko ijay jeep. Nagrugit jay bado na. Apay, asino aya dyan nakatugaw mo, anak ko? Jaglaklak ko itaramang nagangdud. Kang angot na jay lako na. Malaing ka nga rudag sukatin, anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita nanda to uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklako kadagiti mangup-upisi na nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na ginawkan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wana nang. Ala, Angelin kay Jayan. Tani ay may timakamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito Tapno damat maitulong mo. Nangag mo, timbaga ti kabsat mo, ay may. Wana nang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanin tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Eso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wana nang. Amangan no addaan mo yung at trabaho, uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matyag damdamag iti iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala Alaman nga rod, uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababain na kami ijay balay. Taka na yun dak apangaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angela kabsat ko, uncle. Iso ang mababain na. Ay, Wen, nadlaw ko matday tayo kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Una yan day nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, uncle. Alang arod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaonan na. Papanam, ay may. Inak ang trabaho na nang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho tinaplayam. Agkatulong ak iti balay da Madam Olga nanang. Anya, ay, di ka mangibabain ay may. Ha? Apay mo't nanang. Nagkuna amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot at kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man akon-akon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kaya't ko tiyag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo, nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Tabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay. Barya na laeng ati sweldom nga katulong. Nanang, no ibagak nga Danubyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo manak ko. Padamula ka di a profesional. Sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga road. Rumbeng la apadam la adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam amum tumat kanyak
Uwan, nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badong. Professional dyan nobyo na. Iso masapol adisenteta masangputan na dito'y balay No kasta, adan nobyo ni Angel, nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't lati sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga amayat ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak na ita. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayatken ka adi adal. Uno saan, nagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayatken ka. Ang uray di kan makiasawa. Taagrigat kan tulaeng. Uray kuma, ano napintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang, Mala, rogya mo ti agdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? Katse ka man din do. Nonya ti pangadeng mo paspasurotaklatan kanyam. Total, kayat nakalaunay ni nanang ko nga para kanyak. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata. Nalpasan ti kasar ti profesional nga anak mo, Maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kiasawaan na. Wun talangan mo't adya istambay laang ti pagtinagan na, maray. Kasano laang ti biyagda no kasta. Ay, napardas dama kaurno nga tagpada nga ada trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Wun bumaknang daadagos tadakkel ti sweldo na. Ay ka nasayaat mo tatap no ada makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan, mare. Dadaulam mo't timud ko. Apay ngay ka anak mo maday jay Maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Ha? Dindo, marabyan na ngagawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manan. Kan asino ti kakadwang. Kat as usual Dagay siya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa matintauting yun, Angel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray di ka pa'y nagawid na naduma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat trabaho ya abroad. Kabailak day ta, uncle. Kayat ko ti agabroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo nakastuyak. At damot arapaap ko iti biyag, uncle. Katulong din san mo agaret ya abroad. Mayat ti sweldo ya. Iso na lang ta narigat ti trabaho ya. Kabailak, uncle. Naibag no palubusan na katinam. Agpakadaak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, uncle. Saan man atila aramidong si Aimee. Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkuskos iti inidura. Kabailak nga uray narigat at trabaho, nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom ngay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang, Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No niya timbaga, iso titong palam ay may. Ay na, sakti maranagan iti kastang aramidam kaanakan. tulungan da ko, ma-uncle. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanyak. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanyak. Awan na pintas ang masakbayak, no agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo.
Nakasagara mo't kidi amang tulong kin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayay. Di yun panunutan ni nanang uncle. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga na ichay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroodun. Kat baybayan nyo agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo tilo ka. Ay wan, no mawag di asawa kay bagay yung ajak imaidto niya. Papanamanin ay angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadagadya katrabawak. Naimbag man tay mawag ka ay me. Hello, nanang. Pakawanan da kumano naglibas ak nag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita para kuskos iti kasilyas. Wan ananang, takatulong ako nga ro dito eh. Ay wan, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di, naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, taawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok, nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit asweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumauma kanya kinjel. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di Baka makabiro ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan daw mo pasamak dito, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbagam nga kwarta. 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay, ngamdya sa wakti nagsweldo. Kinisayak dya in-intriga na nga sweldo na kanyak. Ikanak tumanan nagsweldo ka, honey. Wen, di ka mandanagan. Agawid ka ita? Saan? Ta ipapastaman ng kadwa, Julius. Masaya at tadangan. Balang kantis. Ay, anay ko. Apa nga nagkabil ka? Isugaya makanayon kakawan ti balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibak. Tadda video nga in-forward ta kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Gapoy ti panang kabil mo kanyak, sinaan kan? Sinaan nak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka di. Basta ang sinatan! Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dyan nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinitindo anak ko. Di ka agaramid iti saan amay parbeng. Makauma na dyan nga dindo. Bastahan ko nga kayat na dyan. Ni Julius na ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y mo't masapula ka trabaho. Uwan, awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, tiliwan niyo kita to. Isubay tatang sawak. Angel, nagato ang pulis. Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kasta tirumbang itikas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga manak ko. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga Dindo? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim.
Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Wan nga rod. Agpapabawi akong naladawan. Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rod. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Manang! Biyana! Kumusta kayo, Nanang? Ha? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O, Nanang, jak impakpakaam mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka ah. Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy ah. Agmay-may salata, anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimot nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod, anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, Nanang. Agyaba na, kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawakon iti pagilyan ang nagkapwak, Nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ijay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga rod, anak ko. Pakawanan na kumaay mi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na kuma. Tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamjakim pagarup, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yun dayta, Nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta, Nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, Nanang. Manang! Biyana! Ne, tadi mo makita tatenged mo na, anak ko. Anyo ka di nga pa kasikuran data. Jak to pa masikuran iti bukod ko nga bagi. Wen ngem kasano akayaten da ka ti baruno kasta ti itsuraem. Haan nga bali, Nanang. Tanasingpat ka nagagatak. Day, tanto ti kayatan da kanyak. Wen ngem may mayat manen ano napintas ti ugalim. Napintas bet ti langam. Di na latultuladen. Mayat lata ti pamagik nga uray bakit akon. Takasano, kanayon ti ehersisyo. O kasi ita, mapanak manen makisumba ijay plaza. Bakbaktan kayo lang araw dan. Adda pa lang ganas yung nga agpaspasiakse. Sumurot kakit di kanyak ta intag sumba. Mayat no kanayon ti exercise, anak ko. Masadutak, ora awawan. Naimbagagsapam ka rin na. Lumabasak pa eh. Ay, mabit lang, Arman. Adda itad ko kanyam. Dumagas ka pa'y. Ha? Anya ti itad mo? Basta oray nak itoy. Inakalaan dya itad ko kanyam, Arman. Datoy, alaam datoy. Nay, anya day ta ka rin ha? Si Danyo kini Nana Marta. Ha? Adobo mo ta karne. Wana, ado nga maintain lotok tadtay. Kat, hangkumot nga mo nga hanggayam kayat ni Nanang. Agday-dayet ka no gayam. Hanmatan nga mga anti karne. Jakmat nga rod kaya nga si daan amin. Kasta aya. Ay kat agyamanak ang aro dito yung padigawam ka rin ha? Awan anyaman na Arman. Sige nga rod ka rin ha. Mapanak pa eh. Day, nangalaam dita anak ko. Impadawat man ni Karina, Nanang. Asino a Karina? Dua nga may dagnagan iti Karina dito'y lugar tayo ka. Ni Karina na lukmag. Wano ni Karina na kutong ijedaya. Ni Karina analukmag, Nanang.
Andan saman inted na idea sibuyasan. Wala nang, sibuyas kan bawang. Naparabor mo day ja karinan niya. Tila may ited na. Anya nga iti linuto masida apaw. Nalamintad ta, lolo. Iso nga pinapaitan man ti sidaan tayo. Ag-igop kayo iti sabaw. Ay na, nagimasin kay apok. Mala, mangan tayo nga roday. Ay, saan amabalin kanyak ti kastama sida, anak ko? Ta sobra ti fats na. Ang mga numadadaal ti shit ti pamagig. Anya? Ay, sapay medyo ado ti linutok. Amumat a more on vegetable sakit ha, anak ko. Kan fish. Ngam no kakasta ay saanon. Mangdadaal iti diet dayta. Naimbag nga oras mo, Arman. Nay, Karina, sikang magayam. Umaya ko man ito dato'y sidaan nga nabateme. Sayang mat ngamin, tako nakit din inanang ko nga. Ipakan ko kano iti aso, kat sayang Anya nga deta. Pinapaitan nga buwaka. Ay na, nagimasin nga eh. Wana, sidaan nyo kanina nang mo niya. Dato'y, Alakit, agyaman ak unay manin Karina. Naurnungan ti malukong mo dito, iti kapabadigom, kat jak pala na isubsublay. han nga bali. Isublim tulatan adawayam. Ay, dato'y pagayam ti sabang nga na loom. Nagapo dato'y ije mula ni lolong ko. Ay, agyaman ak manan Mabitlaan nga rod, ti ibalas ko na ito eh. Kan alaamot na nagitidad duma ang malukong yo. Ay, hanan. Si kanto lang ang timang iumay ije balay, Arman. Tabakahang ko kaya nga maawit amin. Ha? O sige, yig kunto nga rod ijibalayan yon, Karina. Nay, nagapon day tama si Dangay anak ko. Impadawat man ni Karina, nanang. Ha? Ni Karina nalukmag, wano ni Karina nakutang. Jay nalukmag Isumot la tinaparabor ng agnagan iti Karina. Kaano pa aya nagpadigo ni Karina akot tong. Supladan to pa day jay. Ay, sa bagay, ang makadlawak man, kanayon matan ti padiguna. Apay di ka makadlaw. Makadlaw itay. Itar aramitan na Amangan mo't no. No agkursunada kan ka ni Karina. Ha? Ay kat no agkursonada kanyak akit kayat kumot nanang. Tauray na lukmag. Nasingput mo kan naparabor. Ha? Aywan mat kay diya anak ko. Anwam ti kinapintas no nagalas mat ugali na. Pudnuray tananang. Kasla nga rod matintinagan tirik nakin ko na. Gapo iti kapapadiguna. Kasla madibdevelop tirik nakin ko nanang. Ay kawan dakas na anak ko. Balasang mo ni Karina kan baro kamot. Awan dakas na. Umay ko man isubli na ito malukong nyo, Karina. Ay, akat umay kaasam rakapay Arman. Agyamanak. Idi sumlang italami si dagita nga malukong. Karina, adda man damagag? Anya datangay? Adda ka di nobyo mon? Ha? Awan pay. Nga mapay nga damdamagam data. Kuang amin. Kinapudno na. Agayatakken ka. Kat no palubusan nak nga agaram ken ka. Armen ka kuma. Ay, kat, uwan, Tatalang to pa nga ada lalaki nga nag-aram kanyak. Ha? Kat, ay, nakamay-mayat gayam itirik na. Ay, ayatan ka, Karina. Ay, ayatan kamat, Arman. Ha? Ay, agyaman na. Agyaman na tadi na kong pinarigat pa. Inaklon na kadagusay. Adamit may itay malama lalaki dito balay sariya. Ha? Asino nga'y alalaki, tatang? Loob yun samat ni Karina. Nobyo? Imposible Kat awan mo't nobyo di apo ko yo. Adang harod. Langig ko pa yan naginay labyuda. Yak ngamin nakita ta mabay na karumar iti silid kao.
Basta nangagaw ti saritaan da. Ha? Sino nga iday ta lalaki? Ay, Karina, umay ka man. Apay nanang. Sino jay bagbagan ni Lulom Anubium kano? Adda aya. Ay, wan, ni Arman nga karo ba tayo ti boyfriend ko? Ha? Inarum na ka day jay? Wan nanang, kat inaklon ko mat nga dagosan na. Ay kat nasaya at nga rodano kasta. Adda mo la nagaram kan. Iso amanipod ita, agdayet ka mo anak ko. Agpakutong kan, tani, grabe ti kinalukmag mo. Ay na, hanan nga masapul data. Adamutan boyfriend ko. Ay ayatan nak ni Arman. Kan maakseptar na ti kasto nga itsurak. Amumlaang aya. Kasanon no makakita iti sexy abalasang. Di ka mabutang nga amangan no isukat na ka. Dakal ti panagdala ko ka ni Arman. Hanak nga isukat na jay. Siyak lang kano ti lab na. Sa dino ti napanan ni nanang bao apaw. Sa dino pa'y kumangay, lolo. Napanmanan nagjaging nga, nasapsapa. Kan mapangkano pa'y agpaparlor. Lain pagtaas na mabambanog jay inam. Bakit ang alisto pala amapan ang jaging-jagay? Mabanbanog ka di dayjay, nga may karkarigatan na lang. Hana ngamin kayat nga agbaliw ti kinasiksi kan kinapintas na. Iso nga asikasuan na nga permiti bagi na. Ay, ati, wan nakapayaan nga anak na. Wan nga rod alulong. Apay no tuladam jay inam. Ang jaging kamay tapno maksayan day talukmagmaw. Tanay, grabe mo tanti kinalukmagmaw. Napintas mo't lay ti salon at no kanayon ti panagersisyaw, apaw. Ay, nadagsan mat nga rod ti bagik nga ag-exercise, lulong. Hanak nga na irwam, mabanugak nga dagos. At damot gayang bisitam, Karina. Ay, wana nang, ni Arman. Ay na, di mo imbaga nga adda umay asa nga ilim. Nakababain paikit din to'y suot ko. Naka-short pa, naklaan. Ha? Ayos lang na. Bagbagay yun to, pa'y tikas ta suot siyo. Ay, thank you, Barok. Kas kaila balasang na. Talaga aminin tinariyo ti kinasiksiyo Health conscious ngamin, Barok. Amo ni Karina dayta. Ay, uwan Arman, naasi kaso ngamin ni nanang ko iti bagi na. Kan pilpiliin na ti kanan na. Ado ti paret kanya na. Wen, iso anapig saak nga uray bakit akon. Kunak nga rod asumurot mat kanyak ni Karina nga agjaging kan agsumba. Nga masadot mat. Ay, uwan Karina. Mayat no ag-exercise kamot sa paminsan. Napintas mo't lagi ti salon at ti kasta. Di kan samot aglingling utahin. Agling atak mat ano, mga anak. Ha? Karkaruno na pudot ti sabaw ti sidaan. Ay, pero may nga agayos ti lingat ko. Kan hanan nga masapol nga agpasiksi. Hak? Ada kamatan nga boyfriend ko. Kunamat nga hanak nga isuksukat. Nga uray pirmi nga luklukmag ko. Diba? Uwan Karina. Marutawan nyo nanang. Bakit ako na? Senior citizen na kaun. Dandan ni 70 kaun. Di mo katawanan niyo ni Nana Sarya nga ina ni Karina. Wan, apayaya. Kasla saan na senior citizen na dyan. Kasla agtawon la iti 40. Ay, wan. Talaga nga ubing tilangana ta na iwanan na iti hustaw. Kan, isuma lang amin ti kukuan na. Diag paspasiksay. Wan nga rod. Bilibak mo't iti dadya abakit. Naalaga iti bagina. Kasladan to pa yan nagkapsat kan ni Karina nagkuyog da. Kaslapay kid din inauna ni Karina ananang. Kat, kaano nga iti kasaryo kan ni Karina? Mapmapanan ti tawan. Aguray pa'y nanang. Taamangan no saan ada kami ti agkagasat ka ni Karina. Ay di mo kunaan nga alanganan ka pa'y lakan ni Karina. Parparaw pa usa, mati panagayat mo kang kuana. Ha? Kwa? Medyo nadarasudusak sa nga ron, tinagaram ken ko na. Gapumot lang amin iti kanayo na panagpadpadigo na idi. Iso anat nagtirik na ken ko na.
Iti kasta nga ibagbagam, kasla makadlawa ka anak ka. Addan sa mo nakitam amas na pimpintas, kan nasaysaya at ngam ni Karina. Ha? Basta, nanang. Makitan to, no, kasano? Nay, arban baraok, si kamot gayam. Sumrek ka. Agyaman na ka pong. Mabit lang wanta, inakayaban niya pukaw. Ada siguro iti silid na. Kuha pong, ada ka din ni Nanasarya? Ha? Huwag ada. Madamati exercise na. Sala-sala man dit ha. 1, 2, 1, 2, Ha? 3. Ni? 1, 2. Naglaing mo't gayam agsala ni Nanasarya apong. Ay kawan Naglak iti bagbagi na nga agsala. Uray diyo pa'y disturbon ni Nanasarya ng agsala apong. Ta buyag man pa'y. Ay naawan di anak ko, Arman, Rimwar. Wala na. Amok na ita. Kat sa kaimay. Saan mo't ani Karina ti gagarak? Nundi kat sika. Anya, apay, anyat ibagam kanyak, Arman. Kwa, awan. Umayak lang makisarsarita, nana. Ay alam, mabit lang nga rod. Tainak mangisagana iti merienda, baro. Nanasarya, at daman damagag ka na kayo? Anya day chay, Arman. At ka din nobyo yo? Ay awan nobyo, Arman. Baketak nga minen. Awanan ti mailawan nga agarom kanyak. Imposible Jackpot yun. Iti day ta kinaseksi kan kinapintas mo? Awan agaram? O, jak mamati nana? At damat dagitay agpapapansin iti daldalan. Jak ikan kanoid tama nga no paglulukwan daklaeng. Iso nga ignorek lat taidan baro. Apay, ayan ni Nanang, lulong. Ada di tao na gapok. May ba't ni Arman ni lang malam dito ibalay? Ni, apay kanungay. Ay, diyan mau no, anya tinagsaritaan da ka ni Nanang mau. Medyo nabayag mo ita nagsarsarita da. Ni, apay nga ta. Wano, kidawan nanti pamalubos ni Nanang nga ikasar na ko ni Arman. Diyan mo awan mo't nasasautiin ang kanyak. Iso damagam lakin kwa na no, anya talaga ti nagsaritaan da adwa. Nanang, imay kanumat gayam ni Arman ito balay. Aywan anak ko. Imay nagpasyar ngam na ira na nga awan ka. Kat, anyat nag-is-istoryaan nyo ngay. Nabayag kayo kanumat nga nag-is-istorya. Kumporme Pinagmeriendak ngamin. Takababain mo't ano jak asikaswan. Ay, thank you nga rod, Nanang. Amok ngamin nga kayat yun ni Arman nga para kanyak. Ha? Ay, inak pa'y man gayam ag-jogging. Wi, malaman agjageng kayo pa lang. Wan, twice a day, ti pa nag-jogging ko itanan ako. Naimbag nga oras mo, Marta. Dagasag ko man ni Arman. Kuna na ngamin ang makikuyog kanyak nga ag-jogging kat. Ay wana, ada dita salas. Itay pa lang aururayan na ka. Mabitlaan tayo bak, maray. Ay na, makabannog mo ti ag-jogging, Arman. Wanyarot na. Agi na tayo pa Ay, anya ngay alugar to'y nakadandanunan tan, Arman. Sulsuli nagsamo dito yun. Ay, Mayat ket di taawan tao dito nana. ha? Nay, Ay, agayos ang tiling atyo. Punasak. ay punasak mo tilingat mo, Arman. Arman, masansan mo tan, ti panagkuyog yung ni Saryang agjageng. Wana nang, tamayat gayam tagjaging. Mawat-wat ti bagi. Kahit, apay masapul nga kuykuyog kayong agjageng.
May mayat no adda kadwa jogging nanang. Nagburing mo't may sam taray-taray di takalkalsada. Nay, kita ama. Ang mga nutila maturturong yun agjagjageng. Ang mga no sa bali ti papapanan yun anak ko. Ha? Imbes ni Karina ti kadwam agjageng samag. Di namat ngamin kayat. Masadot ka no. Isa ni sarya laangan ti kadwak. Ha? Anya di ko nam. Sarya. Di mo nawawagan itinana ni Sarya. Ha? Kwa? Sana balit, di namot dengdenggan. Ayos lang nanang. Kaano nga agkasarta, Arman? Ay, kwa, Karina. Sa anak pa yan nakasagana. Makaburing mat nga minti ayan ayat ta. Pudno nga datan nga hantamot nga agdidit. Naawisan ka nga agdit. Kanayon ka nga bise. Man-mano pa yan nga sumarungkar ka ito'y balay. Pasensya kan ha. Busy ak namin agjagjaging. Anyat maganap mo itaya. Bamban no gamlang tibagim. Ado a benepisyo ti maalak iti panagjagjaging ko. Napintas iti bagi ken salunat. Saan ka rubarita, Sarya? Saan tatang, tada uraya? Alang araw ta, mapanak man biye ti jay bangkag. Inakitaan na kita'y mulak anatang. Sige, mapanak kaon. Sige tatang, agan-anad kayo. Nanang, rumwarak matan. Inakmanan ag-angkat iti lakok nga lotion. Sige Karina, agan-anad ka iti iruruar mo. Hello, Sarya. Arman, mabalin mo ti umay dito'y balay. Rimwaran dagiti kabalay ko. Ha? O sige, umayak ditan, Sarya. Urayan nak, ha? Sige, basta tara sumuan. Tama nga no agsubli agagos dagiti kabalay ko. Wano, umay kalangan dito balay. Ha? Madamot ni na anang mo. Ibaon ko pala amapan iji ili, Ta medyo adayo basit iji ili. Sige nga Rod, sikati makaam mo Arman. O sige nga, Rod. Bye. Kaslama konsensya akmat iti aramiden ta Arman. Saan nga mo ti anak ko ti may papankada ta? Di ka madanagan ka di. Ti importante, aging inayat ta. Sinaam nga minon ani Karina, tapnon awayatan. Talaga akas ta ti planok. Nabayagan na kayat ko asinahan. Nga mangal alaak lang iti timing. Di mon ibaybayag. Sinaamon iti kabiitan a panawin, Arman. Uwan Sarya, si kagayam ti ayatek. Sika ti kayat kong asawaan. Arman, aduyan te. Ha? Apay nga ginindarakop kayo. Ay, Arman, Sarya, apay yan. Kwa. Kaayan ay, ayat kon ni Sarya nanang. Aniya! Traidor kayong agpadpada! Manangal lilaw ka matgayam, Arman! Ha? Karina? Kada kayo matnanang! Bakbakatan kayo nga madapay laganas yung agaw iti boyfriend? Kat mismo pa yung anak yun ti agawan nyo? Ay, pakawanan da kami kuma, anak ko. Ay, Arman, agawid kan. Kat pangasim, tadikan umay dito'y balay. Ha? Sika nga ron ti umay iji balay, kasta ka ni? Saanon, tagsinatan. Ha? Makonsensya ak. Maasyanak iti anak ko. Kan mababay inak, gapo iti inaramid ko. Ay, sorry Arman. Ngamjak kayat nga agginura kami iti anak ko. Gapulaang iti maymay sa alalaki. Mangibabain ka, Arman. Kung naktubay ka, husto dya atap ko iday. Sininaanda kong dasaryakan Karina nanang. Rumbang lang. Nuapay mga mina pinaggidan mo ida. Anyang ingarod kat naawisak mat iti kinasiksi ni Nana Sarya. Mapangkalangan ni Jay lugar dangkal mo. Tagtrabaho kay Jay. Isarak nakakano iti trabaho. Ha? Pumanaw ka pa lang dito lugar tayaw. Takababain ti naramid mo. Karina, anak ko. Napakawanak ka din. Awanan ni Arman dito'y lugar tayo. Pagbababawyak ti inaramid ko. Ti panang traidor ko kan kang anak ko.
Anya nga'y katao aklaang mo't ngagbasol. Napakawan kayo, nanang. Sa bagay, siksi kayo ngamin. Iso nga nasulisog ni Arman kada kayo. Ay, anyamot ngamin ti itsurak ngay kumpara kada kayo. Sorry anak ko. Uwan, lipatan yung dayjay. Di bale tama ni pudtad ta, rugyak matan ta ag-exercise. Makikuyugak ton kanya yung agjaging kan agsumba. Tama rik nakmat lang itibagyak nga nadagsan ako na yan. Kan kasla marigrigatan ak nga ag-angas no, maminsan. Iso nga rugyak man matag-exercise kan ag-diet. Sige, agkuyog tanto ama pa nag-exercise, anak ko. Manang! Biyana! Tayo. Kada kami amin na chismosa, siyaklaang ti adda anak na nakaturpos. Agbalbaliw kayo matan-ananang niya. Han kayon nga mapmapan isya kaaruba nga makichismismis. Di adalan dato anak yo. Iso nga masapul nga disente kayong matan-ang agtigtig na kan agsasao. May sa akon nga profesional nanang. Iso nga masapul nga profesional matan ti garaw yo. Day talagayam. Pati pa nagbadbadok baliwak mo taon. Agbalinon adisente. Numabalin la ko mga agkurbata akat arabidak. Ng babae akmat nga minanak ko. Anya, saan ka manan ang makapasa ko na may? Nanang, ado ti bagsak ko. Ay nagkulnot talaga ti utak mo. Mangibabain ka. Nanang, Kunak ngamin nga agsardeng kan nga giskwela, ngam ipilit mo ba? Bimakbakit kan ija iskwelaan. Ay, awanon, urayo mo, ti pa nagsinyor mo dita pagadalan, tagbakbakit kan dita. promise nanang, lalaingak at talagan no sumaruno. Ay, saanon, di mo latultuladan di kapsat mo, nakaturpusan iti kolehiyo. Linumbaan na kan, ngamsi ka, adda ka paila iti high school. Nalalaing ngamin ni Angel ngam siyak, nanang. Iso nga rod ako ngagsardeng kan nga agiskwela, takababain, agkaradubli ka. Di kan aginrol no sumaruno apa nagsasarag. Padasem ti aginrol, tadakas ka kanyak ay me. Nanang, nakastra ka kon iti trabaho. Dakkel ka nalatak nga kumpanya di nag-applyak. Aya, wow! Nagmayatan anak ko. Kat, didakkel ti sweldom. Uwan ananang, tadakkel nga kumpanya dayjay. Kat no bumaybayag, maipangato pa iti swildok. Ay na nagsaya atan. Alang arod, good luck iti trabaho manak ko. Ipanpanakkel ka unay nga anak ko. Naka-enroll kan ay me. Panaki-enroll manan. Jak agiskwelan Uncle Pitong. Ha? Apay ngay? Saan akayat ni nanang? Mangibabainak ka no, tagkaradoble ak. Ano niya? Kalalaingam to na ano sumaruno? Kastamot ti imbagak, Uncle. Ngam di nalata kayat. Ado ngamin tilangan ko idi. Takanayo nak amapan makitangdan nga aglaba. Ta isupay ngamin titangdan ko. Di ka nga minaglanglanganan Kanakan, tabno makapasakan. Wan ko mga rod, Uncle. Ngam saan matan akayat ni nanang nga agiskwela ak. Kababain ka no. Sige, takasaritak to ni nanang mo. Agkaradublin tumulaang, dagsardeng laangang, mangibabain, di nalatultuladan di kapsat na. Linumbaan nan, nakaturpusan, ka nakasapul pa'y adagos iti trabaho na. Ikampay ti may sagundaway ni Aimee kabagis. Tamadlaw mo't nga interesado latang ag-eskwela. Sanan, adula amin, agsaysayang la iti oras kan kwarta. Amangan numauray na pa'y ti panagsinyor na iti pagadalan, ngam di pa'y la nakaturpos. Saan mo't siguro, kabagis? Saan nga ruden, kabagis? Agtagibalay laengen. Ay, Mariluta, kumusta ngay? Long time no siya.
itakan sa laring mormanan na. Apay, nagsakit ka. Ay nasaan, mare? Actually, kanayon ti irurar ko. Ngam sabali ti papapanak. Lik-lik-lik ak ngaminin ti makipulapol kadagiti chismos sa atat-tao. Tawaklas dagita atat-tao. Ha? Never in my life. Ngay narapaap kong agbakbaketak at chismosa ken istambay. You know? Professional nga minan ti anak ko. Iso ang masapul at tanangak meten ti gargaraw ko. Sumuro tak iti kinaprofessional di anak ko. Ako, di na kami kaya takadwan, maray. Exactly, mare. Ngam di kay madanagan, tagkukumare tayo lata. Ngam, I'm very sorry, ah. Tasaan ako na makipulapul ka na kayo. Takababain mo't no makichistismisak pay lang. Kat profesyonalan di anak ko. Masapul nga iba inak di anak ko, mare. Anya mat na dyan nga nakatugaw ko ije jeep. Nagrugit je bado na. Apay, asino aya di nakatugaw mo anak ko? Jaglakla ko itaramang nagangdud. Kang angot na jela ko na. Malaing ka nga rudag sukatin anak ko. Talabaak day tabadom. Ay, nabangsita nanda to uniform ko. Dapat mailasin ti pagluganan dagita nga aglaklako kadagiti mangup-upisi nga kaslakanyak. Oh, idalimanak mo dagito'y nanganan tayo, ay may. Kalpasan na aginaw kan. Sa kanto aglaban, umalpas ka. Wana nang. Ala, Angelin kay Giant. Tani ay may timakamu dito yun. Talaga nga iso timang trabaho iti dayta atawan mo tararamidan na ito'y balay. Hanmat nga agtrab-trabaho. Ano samtag ubra ito ya? Tapno damot maitulong mo. Nangag mo, timbaga tikabsat mo, ay may. Wana nang. Laglagi pa, ani Angel, amin ti makakaamoy ti magastos dito'y balay. Amin akanin tayo, iso ti mangipapaay iti dayta. Ni Angel ti provider ta. Iso nga agtulnog ka kenkwana. Pagsirbyan ta ti kabsat mo. Nawatam. Wana nang. Ang mga noadda amuyo at trabaho, uncle. Isarrekdak man. Uray katulong no iso. Aguray ka. Ni Madam Olga matjag damdamag iti katulong. Inkanto ag-apply kan kwa na, no saan pa yan nakaala. Alaman nga rod, uncle. Kayat ko ti agtrabaho. Mababae na kamin ijay balay. Taka na yun dak apangaganda na ng kanading ko. Ibagbagada nga awan ka no ti maitultulong ko, tawan trabaho. Kanayon nak nga ikumpara ni nanang kini Angela kabsat ko, uncle. Iso ang mababae na. Ay, Wen, nadlaw ko matday tayo di kabsat ko. Kanayon nakapay apabainan. Unayan day di nga inam. Apay ngay, akas tatar aramiden na. Di lang maasyan kang ka. Iso akayat ko ti agtrabaho. Tapno makatulong ang kadakwada, uncle. Alang arod, inkanto ag-apply kin ni Madam Olga. Barang saan pa'y nakaala iti babaunan na. Papanam, ay may. Inak agtrabaho na nang. Nag-applyak idikalman iti trabaho. Kat naawat ak adagos. Iso amang rugi ak itan. Apay, anya at trabaho, tinaplayam. Agkatulong ak iti balay da Madam Olga nanang. Anya, ay, di ka mangibabain, ay may. Ha? Apay mo't nanang. Nagko na amapan ka agkat katulong dita. Professional di kapsat mo. Ngamsi ka, agkatulong ka. Ha? Iba inamot at kapsat mo. Nagngato ti panagkit-kita da iti pamilya tayo. Di adalun di kapsat mo. Nangato pa iti saad na iti pagtrab-trabahuan na. Ngamsi ka, agkatulong ka, ay mangibabain ka man ako nakon. Kastamot lati ka ibatugak at trabaho nanang. Tawan kat nga rod nalpas ko. Kayat ko tag trabaho. Tapno makatulong ak kada kayo nanang. Basta di ka mapan ijay. Agtalinaid ka lang dito'y balay. Di ka mapan agpaalila iti sabali at tao. Takababain. Diyak kasapulan ti tulong mo. Nabasit tumala ti sweldom ijay. Manumala ti sweldom amay dilig iti sweldo ti kapsat mo ngay.
Barya na laeng ati sweldo nga katulong. Nanang, no ibagak nga Danubyo, ong tandak. Apay, asino tinubyo man ako. Padamula ka di a profesional. Sa bali lang nga kumpanya tayan na. Ngamdak kalmat lang ti sweldo na ijay. Nasaya at nga road. Rumbeng la padamula adi adal ti pakiasawaam. Tapno ag tinulong kayo nga agtrabaho. Ada ka matan iti husto nga edad. Ang yam amom tumot kanyak Nanang. Agdalos ka dito'y balay ay may. Agluto ka iti naimas at taraon. Tapno adda ipasango ta iti nobyo ni Angel. Agsukat kanto tay napintas abado ti isuot mo. Takababain no nagalas ti badom. Professional dyan nobyo na. Iso amasapol adisente ta amasangpetan na dito'y balay No kasta, adan nobyo ni Angel, nanang. Wan, pada na professional. Dakkel mo't ti sweldo na. Ay, mayat ang arod, nanang. Talaga amayat ngamsi ka. Di mon arapaapon ti maadaan iti professional anubyo. Taadayo ang mapasamak da ita. Sigurado atay padam lang awan adal na ti pagtinagam. Taawan mangayat ken ka di adal. Uno saan, nagitay istambay ken nabisyo alalaki ti mangayat ken ka. Ang uray di kan makiasawa. Tagrigat kan tulaeng. Uray kuma, ano napintas ka? Napimpintas mo lang nga adayon ni Angel ngamsi ka. Nanang. Mala, rogya mo ti agdalos. Kasano nga, Angel? Agkasarta ka din? Katsa ka man din do. No niya ti pangadang mo paspasurot aklatan kanyam. Total, kayat nakalaunay ni nanang ko nga para kanya. Sige nga ron. Ibaga ka dagiti dadakkel ko. Tatulagan tayon, ti kalay sata. Nalpasan ti kasarti profesional nga anak mo maray. Pada na mailagaya ma-profesional dyan na kiasawaan na. Talangan mo't adya istambay laang ti pagtinagan na, maray. Kasano laangan ti biyag da no kasta. Ay, napardas da makaurno nga tagpada na nga da trabaho na. Dakkel sapay ti sweldo na. Bumaknang daad-agos tadakkel ti sweldo na. Ay ka nasayaat mo tatap no da makatulong ka da kayaw. Kat ni ay mga anak mo ngay. Talaga ka da saan nga agtuloy nga giskwila. Di mo man iramraman ni Aimee iti saritaan, mare. Dadaulam mo't timud ko. Nay, apay ngay ka anak mo maday jay maray. No di adal ti pagsasaritaan, di adal laeng. Di mo iramraman dagiti awan adal na. Dindo, marabyan na ngagawid niya. Tada papanan me. Papanan nyo manen. Kan asino ti kakadwang? Kat as usual Dagay siya katrabahwak. Adag pa outing, mapan kami amin. Kanayon sa magtintauting yung Angel. Kanayon ka marabyan. Kan pasaray di ka pa'y nagawid na duma. Saan nga bale? Tawan da kas nga raramidan me. Sige, mapan akong dindo. Uncle, ibagayo man kiniinsan garet tatulungan na ka maka-abroad. Ay na, kaanakan. Narigat ti trabaho ya abroad. Kabailak day ta, uncle. Kayat ko ti agabroad tapno makaurnungak mat. Diyak kayat nga agnanayo nakastuyak. At damot arapaap ko iti biyag, uncle. Katulong din san mo agaret ti abroad. Ngam, mayat ti sweldo jay. Iso na lang ta narigat ti trabaho jay. Kabailak, uncle. Ngam, naibag no palubusan na katinam. Agpakadaak no di nakpalubusan, aglibasak. Ilimod ko ti panag-apply ko, uncle. Saan man atila aramidom si Aimee. Agabrod ka, kahit anyang iti trabaho mi jay. Agkuskos iti iniduro. Kabailak nga uray narigat at trabaho, nanang. Di ka agabrod, tamangan no ilako da ka ijay. Sapay ignoranti ka, anyat amom gay. Naimbag ano makapasa ka iti interview. Ay, agsaysayang kala iti gastos kan panawon. Nanang,
Maitad mat amin akasapulam dito'y balay. Libre ti kanam, sabon, badom, kanda dumapay. No niya timbaga. Eso titong palam ay may. Ay na, sakti maranagan iti kasta nga aramidam ka na ka na. Tulungan da ko maangkal. Da kayo lang ti amok ang makatulong kanyak. Ta saan mat nga rod asuportado ti inak kanyak. Awan na pintas ang masakbayak. No agtali na edak lang ang ijay balay. Alang araw, nakasaritak ni insan mo. Nakasagara mo kidi amang tulong kin ka. Saan ako na naasagot na amin na magastos. Ngamya inam ti pampanunutag. Agungit laki di dayaya. Di yun panunutan ni nanang angkal. Awan tun ti maaramidan na no adda akon ijay abroad. Magibabain at talaga na ichay akapsat mo. Agasam, naglibas anang ipagnay ti papeles na. Nagabroodun. Katbaybayan nyo agabrod. Imbag man ta naka-abroad katawan matamam mo na. Noon nga rod, nakalusot mo ti luka. Aywan, no umawag di asawa kay bagay yung ajak imaidto niya. Papanamanin aya angel. Basta italaang. Sige, mapanakon. Ada papanan may kadaga di katrabawak. Naimbag man tay mawag ka ay me. Hello nanang. Pakawanan da ko mano naglibas ak nag-abroad. Talaga anatangken ti ulom. Kat, anya trabahom dita. Para kuskos iti kasilyas. Wan ananang. Takatulong ako nga ro dito eh. Ay wan, pawitan kayon to iti kwartayo. Ay sanon, manumula ti sweldom dita nga ikarkarit mong ay. Idulin mo kit di. Naimbag lang aramatem no bumakit ka. Sa ganaam ti panagbakit mo, taawan na ilupas mo. Saan kanto nga agpensyon? Eso nga agurnong ka iti usarem no kumapsot kan. At dapay mo't mabati ang sweldok nanang. Basta, jak pagtatakkunan ti basit a sweldom. Bye! Sapay ko ma, tadi kan tumauma kanya kinjel. Saan to nga pulos, Julius? Si kakit di Baka makabirok ka iti kataabam kat isukat na kon. Saan to mo pasamak dito, honey? I love you. Aywan, dato ti ibagbagam nga kwarta. 5,000. Ay na, agyaman na ka. Oh, nagsweldo ka din? Haan pay, ngamdya sa wakti nagswildo. Kinisayak dya in-intriga na nga swildo na kanyak. Ikanak tumanan nagsweldo ka, honey. Wen, di ka mandanagan. Agawid ka ita? Saan? Ta ipapasta man ng kadwa, Julius. Masaya at tadakan. Balang kantis! Ay, anay ko. Apa nga nagkabil ka? Isugaya makanayon kakawan titi balay. Tadyay lalakim ti kasin sinarak mo. Anya nga lalaki nga ibagbagamat? Di kan makapaglibang. Tagda video nga in-forward kanyak. Tapno mom. Ado ang mata, tinakasipot ken ka. Gapoy ti panang kabil mo kanyak, sinaan kan? Sinaan nak. Tapno din naamon ti lalakim kasta ka di. Basta agsinatan! Anak ko, pagsaritaan nyo iti nasaya at iti asawam ti problema yo. Di kay basta agsinalatan. Manja ko na dya nga dindo. Han kon nga kayat. Adan sa bali nga ay ayatak. Anya, ay sus, nagkasar kayo kinidindo anak ko. Di ka agaramid iti saan amay parbeng. Makauma da dya nga dindo. Bastahan ko nga kayat da jay. Ni Julius da ay ayatak. Nagsweldo ka na, honey? Umanani, dato ti kwartam Ay na. Agyaman na ka. Pasensya ka na, honey. Awan pa'y masapula ka trabaho. Uwan, awan problema. Basta hanak nga sinsinaan atan Sininaak di asawak gapukan yam. Sir, diliwan niyo dagita doa. Isugay tatang sawak.
Angel, nagato ang pulis! Ay, Dindo! Apay datoy! Di mo't nagsinatan! Ha! Kasta tirumbang itikas kata kayo manangan lilaw. Awanan kayo itibayin! Anya ngayon da ito yan nagbambanaga man ako. Nakabalod ka matan. Awanan ba na dyan nga Dindo? Talaga nga nga maklon ti panagsinami. Iso nga yung pamuspusan na ti panakaibalot ko. Saan ngamin anasaya at tinaramid mo, anak ko? Ti panaglalakim. Amom akasado ka. Ngam naglalaki ka. Puan nga rod. Agbababawi akong naladawan. Adun, tinapukaw kanya. Ay, wan nga rood. Napukaw mo tinasingpot nga asawam. Napukaw mo pa ay tinapintas sa trabaho, anak ko. Kumusta kayo, Nanang? Ha? Ay, may anak ko. Ay na, simangpot kan. O, Nanang, Jack impakpakaan mo ti panagawid ko. Tapno masurpresa kayo. Ay na, anak ko. Pimintas ka ah. Pimo daw ka. Kanlimukmag ka. Kat, kumusta kayon? Kastoy ah. Agmay-may salata, anak ko. Tadamat nga rod ijay pagbaludan ti kapsat mo. Kasimat nga rod ni Manang Angel. Huwan nga rod, anak ko. Awan pa'y makukwartan. Di kay madanagan. Ikan kayo iti kwartayo, Nanang. Agyaba na, kanak ko. Kat, kumusta ti trabaho ijay abroad? Pimanawa kun iti pagilyan ang nagkapwak, Nanang. Mapanak iti sabali a pagilyan. At dagayim ko amang tulong kanyak. Dakdakkel ka no ti sweldo ichay. Kastaya. Kat, agan-anad ka nga rod, anak ko. Pakawanan na kumaay mi. Ni, agsangit kayo matan. Ado tinagbasulakan ka, anak ko. Pakawanan na kuma. Tinagtagibasit ka nga, anak ko. Ngamjakim pagarup, apumintas ti biyag mo ita. Ala, lipatin yun dayta, Nanang. Huston, di kayon agsangit. Sa anak mo't anagimula iti sakit tinakam kada kayo. Tapat-pat gan kayo latta, Nanang. Da kayo iti kabsat ko. Kit ikarik, adi kay tubaybayan. Ipaay ko amin akasapulan nyo, Nanang.